ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТЖ. Имрӯз 17 феврали 2026 сол навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТЖ тамошо кунем бачаҳо. дӯстони азиз, хонаҳои арзонанд. Ҳаракат кардаем ки ҳамин хонаҳои арзон навор кунем ки мардам тамошо кунава, зуршон бираса бихара. ҳашти навори беҳтарин шуд бачаҳо азиз. бо диққат сабр карда то охир тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама ватсапи хидмат мегзорам 99 97 ахир шай. шояд хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, умуман чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша дар ватсап рӯй кунед. рекламагузории фасон мекунем дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм, телеграм, дига сайтҳо дар фурӯш мегзорем. навора шурӯъ мекунем, бо диққат тамошо кунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар ютуб тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пешафзай, силкаш дар комментара даромада тамошо кунед. дӯстони яка мега ки замин боша аз Кулоб, аз Душанбе, аз Бухтар, ҷои обод аз 6 то 8 сотих боша, гирдувана маҳкам боша, нарх 100 то 120 ҳазор боша мегирем. яки хона ҳам боша мега ай Душанбе, Кулоб, Бухтар, Калхозобод, Данғара то 250-300 ҳазора мегирем мега. ҳозираш да 150 ҳазор сомон дорам. наличи метем, боқӣ мондаша тариқи кредит ҳар моҳа меспорем. дар ватсап занг бизанед. кадомитон дорен, ҳамин шахсиятда хайр дастгирӣ кунем, беҳтарин кор мешава, иншоалло ки бо кори зур мешава бачаҳо. ҳамин хел эълон дар кор боша, дар ватсап нависа эълон мекунем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстони азиз, хона равон кардан, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар Ҳисор ай, ҷамоати қалъат деҳаи Саёд, дуошиёна ҳай бачаҳо медонен, 2 сотих замин дора ва 2 дар хона дора, 280 ҳазор сомон. ин территорияи Саёд бачаҳо беҳад ҷои обод ай. ҳамин кадомитонда ай ҷои обод хона дар кор марамат бигирен, успед кунен, беҳтарин вариант ай бачаҳо. ҳай 2 сотих заминда гирдаш маҳкам, варианти беҳтарин барои харид кардан 280 ҳазор бо иншоалло муомила мешавад. ду рақам дасти ватсап мегзорам аз умми канали Саудо ТВ ҳай, аз умми канали Саудо ТЖ ҳай, метонен занг бизанем бачаҳо. 2 дар хона булода, 2 та поёнда ҳастай, инами ҳолат кардем. бачаҳо лайкотона гузорен, дар канал подписат сакин. агар хоҳем ки хонаҳо савдо шава, ҳамин наворда лайк монен, комментария кунед, дар канал подписат сакинед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе, дар поёни корвон баъди пост, дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Оби Шифо, 5 сотиха, 3 хонага, 630 ҳазор сомонӣ. ҳамин ҷое ки бачаҳо ободайгу, ҷое ки шароитҳои беҳтарин, шароитҳои хуби зиндагӣ дора, ӯ тарафода бачаҳо нарх наво гарени қиматай. ҳамин чӣ меган, ҷои обод талаботаш бисёр ай. лаби роҳи калон, ҳоҷатхона, баня, кладовка, оғил дора. 2 хонаш мега 4/5, 1 хонаш 5/6, мактаб, поликлиника, магазин наздик ай. документо 100%. ина марҳамат бачаҳо азиз. 5 сотих замин, 3 дар хона, 630 ҳазор сум иншоалло бо савдо мешавад. фақат аз умми канали ма занг мизанед.
وقتی که من نوار کردم از ما زنگ زنین. انشالله که وقتی ما نوار کردیم از ما که زنگ زنین داخل با معامله سوز میکنه، با ارزان تون میکنه بچو. مرامت دالچی معلومات طریق رقمای واتساپ اخیرش 2377. میگذاریم با سیومین خانه فروشی نزدیک حولگی. دوستان عزیز، خانه فروشی نزدیک حولگی سراچینیک روان کردن که در ناحیه وسیع دهه نواباد زمینی روشقه میگه. دهه نواباد زمینی روشقه 8 سوتیق زمین. اگه زمینی زراعتکاری نیست یا همین پروسه نامش بچه کو ناحیه وسیع دهه نواباد است کو بچه همونجا زمینی روشقه ده قرار داره. 8 سوتیقه 6 خانگه 250,000 سامانی نرخش. باور دارم که همین بعد این نوار همین خانه را میگیرن. خیلی کدومیتون که گرفتین آشتان شوا اسپت کنین نوارا حرکت کرده ویدیوهایی که سعودو تیوی سعودو تیجه میگذاره اولین جده تماشا کنین، چون که خانه های ارزان بسیار روان میکنن. تلفن واتساپی صاحب ملک ماندگی زنگ بزنین. 6 در خانه 8 سوتیق زمین 250,000 سامان نرخ. باز بعض خانه های نکی بالا نپوشانده هم داره بچه که عزیز. دلشی معلومات از امی کانال ما همین نوار دا بچه لایک را گذارن در کانال پادپیسه سکنین اویدیو خانه زنگ زد با خطان دلشی معلومات بگیرن. جاش جای آباده بچه او داره همین اوش میگه پستانی میدونی بچه خیلی سوید در لیبوی جا هست یوزی همین گلاونی چی اوایی که در میگه پستانی در داخلی همین خانه هسته. خب نزدیک به راهی کلان دهه نواباد هم دهه زور دهه آباد بچه کو که مردم مثال چندین سالو هایی که زندگی داره خلاصه شرایطای بهترین زمانوی زنگ بزنن بگیرنش. دوستان عزیز میگذاریم با چهارمین خانه فروشی در ناحیه خراسان بوده. اینا مرامت بگیرین نکن. خانه میگه در ناحیه خراسان دهه گلدز پاسیولکای راسبت 330,000 سامان 3 در خانه 10 سوتیق زمین 2 رقم دستی 1 رقم واتساپ در روی اکران شما 10 سوتیقه یعنی که خب همی دکمنتال 10 سوتیقه اینه که میگه 12 سوتیقه بچه که عزیز. خب مکتب 10 سوتیق 12 با دکمنتوش مقصده. مکتب صدیق 400 متره 150 متر 2 مگزین 200 متر دور مقصد و 1 مگزین. آبی اگرات داره میگه برای خوردن هم میشوه. حولی سوید پستیانی حجتو تخپس پردوره 2008 سال ساختگی ریمان میونه ایریان تو خونه را میگه 5 سومه راه کیرا 6 کیلومتر راه مسافه داره. از راه کلان تو خونه را میگه اسفالتای نویس آقیل هم داریم. طرفی لنز که ریان خونه باشه علیشی وریانت هم داریم. این خیل بنرخ 330,000 سامانی. کنکرتنی خریدارو اینا مرحمت وریانتی بهترین زنگ بزنین از امی کانالی سعودو تیجه. نوار چخیله بچو نوارو چخیل شد خونه ها ارزونن قیمتن. کامنتر یکنین ایکی جا خونه زمین کوارتیر در کاره کامنتر یکنین. دوستان عزیز میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که دو کمناته کوارتیر در 7 متر با مساحتی 52 متری کوادراتی. اینا دوستان وریانتی زور بو در کراسینکا شهری وحدت. همی کراسینکا تیراتوری اکو دوستان جوش به حد جای زور ایده جوش عبوده 7 مترش تنبالی 52 کوادرات خونگره 280,800 سومون کردن. تلفنش هم میگذارم زنگ بزنین. دومی تیار 2 ماه پس میگه پانلی بود دالشی کروشم تیار میشوه. یک خونگه میگه 2 خونگه کدگه او زمان مردم 40 کوادرات ده خونگه کسی بو 52 کوادرات ده خونه آزاد خلاصه کراسینکا وعدت 280,800 سوم با سودا میشوه. خانه با کرپیچی پخته در حالت کروبکه قرار داره. دلیل شکارشه خطان میکنه بچه عزیز. خطان در واتساپ رقمای دستی اخیرش 81 زنگ زده معلوماتی پراشه بگیرید. دوستان عزیز میگذاریم با ششمین کوارتیرای فروشیمون. کوارتیرای فروشی هسته که شما دیدستین. این کوارتیر دوستان عزیز دو کمناته کوارتیر های 36 کوادرات میگه.
همی 36 کوادرات دخانگاه کردن در یکم اتاج. شهر خوجند در گلستان قرار دارد. 315,000 خیلی ریمون کردگی تیاره. چیزی که ریمون کردگی بچه نرخ نموش قیمت‌تره، چون که حوزیدن ما میدونین که امی استروی ماتریال خودش گرین قیمته. با استو هم یک سمقتی کارم نمیکنه، وقت میگیره. همه طرفه خلاصه ریمون با یک برابر دیگه سمتا مقصد رسخود میکنین در ریمون کردن. 36 کوادرات توزه دخانگاه توزه یکم اتاج 325,000 سومون با سودا میشوه. زنگ بزنین معلوماتی بیشترش بگیرین. رقم اخیرش 5588 رقمای صاحب خانه. اینا مسئله بنیه و حاجت خانه. دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی. آدمایی که از ریگر کوارتیره گفته هستن از جای عبودش، باز از چهارم میکرورایونش، اینا مرحمت دکومنتا کوارتیره در 8 اتاج مساحتی 63 کوادرات. ایرا اگر همی سه خانگاه سرد نکنین اگر میشه بچکم 8 اتاج 63 کوادرات دخانگاه 4 محله شهر تورسنودا ریگر پیشنه 4 میکرورایون 255,000 سومون با سودا داره. یک بگم بچه پگه بگه تروبی های بچه کن بدونین تیاریتون رو بینین. سری راه خب بینا میگه همی حالت خانه در همی حالت شکتور ستیاشکه کردگی 255,000 با سودا میشوه. اینا دلشی معلومات چه زنگ زده بگیریم بچه عزیز. سودا تجه فقط نوار میکنه بردارو، شما فقط لایک میمونه میدونین. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. دوستای عزیز کوارتیره فروشی هسته که دخانگاه کوارتیره هسته که در دیم اتاج با مساحتی 47 کوادرات متره که پرازیم چیمتپه شهر دوشنبه ده قرار داره. 305,000 گفته است 47 کوادرات. خیلی خانه پشتی تیاره بچه همی 85% تیار کردگی چشمان دای پلینتوسا و پتالوکش مونده خیلی رنگ نمودی کراسکش بکنین دیگه همه تیاره بچه عزیز میدونین. تون دلشی معلوماتش بگیرین. دخانگاه 47 کوادرات در دوی مشیانه میگه تعمیر خانه پدبوی میشوه. آب و سویت دائمی حجت هست. ادرس گیپرازیم دروازه چیمتپه محله قهرمان ترانسپورت 54 و 29 تریتوریا ده میگرده بچه ها. زنگ زد دلشی معلوماتش بگیرین. دوستان عزیز میگذاریم به نهمین کوارتیره فروشیمون. کوارتیره فروشی هسته که باز دو کمنتا کوارتیره در 6 اتاج با مساحتی 49 کوادرات. باز یک دو خانه پیش از 4 میکرورایون خانه نوار کردیم از ریگر. انا با 3 میکرورایون 49 کوادرات 330,000 سومون. ریمون خشرو فسان بهترین همین خونه را میخرنده لق پرا میاری میپرتوی زندگی را سر میکن تمام. همین پتی دیویژنی دخانه 49 کوادرات. خونه ها را فسان کردن خشرو کردن برای زندگی کردن تیاره. این مسئله کوخنش، مسئله حجت خونه، مسئله بانیا، خب مسئله خانه ها همه خلاصه 330 تا 49 قریب که 50 کوادرات 330,000 سومون با ریمونتی زمانوی. پده زمینه چه خشرو. دوستای عزیز میگذاریم به دهمین کوارتیره فروشیمون. کوارتیره فروشی هست که در همین دوم قرار داره بردارد. انا همین دوم ده قرار داره. خب دو کمنتا کوارتیره در مساحتی 50 کوادرات در 5 اتاج 12 میکرورایونی شهر خوجند 256,000 حالتی کروبکه شکتور میکنین. تیریزش چسبوندگی با فیگم گونستای میچسبونین. شکتورش شپکیلوفکا و کراسکا و کوربوری مالیارنی و دیگرش میکنین. 256,000 نقد 12 محله خوجند 5 اتاج دخانگاه 50 کوادرات متر. زنگ بزنید بچه عزیز. لایکاتون رو گذاشتین یا نه؟ چندم لایک موندن یا که لایک رو نمونده؟ ما فکرم همین طرفی دست شفیان نگاه کنین ده. اگر که لایک رو مونده باشه میفهمین، نمونده باشه خواهش همتون که همین دستگیری شوه خونه های ارزان میشوه. بسیاری میگه که باردار خونه ارزان همین وقتی که آدم که هوسمند شید نوار میشوه.
иншоаллоh. Аввалиш худо баъдан мо сабаб мешавем. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар ҳамин домай 65 квадрат якхонага мега 8 этаж пеши бозори давлатии Зафар ноҳияи Рӯдакӣ 65 квадрата 315,000 сомонӣ бо муомила дорам. Таи 70 квадрат медонем бачо 315,000 сомон. дом қариб бучидагӣ мега ки Алиши варен ягон мошини солҳои 2020 боло боша агар мебинем маслиҳат мекунем, қабулам мекунем. хона дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ пеши бозори давлатии Зафар 315,065 квадрат ҳолати коробка. занг зада далчи маълумотша бигирем бача азиз. чизе буд, чизе ёфтем, чизе рӯй кардем, чизе комментария кардем, чизе хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. ана бо далчи WhatsApp мегзорам. чизе ҳаста рӯй кунем, амқили навор мекунем. дар канали Сауду ТВ ёки Сауду ТЖ фурӯшта мегзорем. зиндаву сарбалон бошем бача азиз.